Ova je nedjelja odlučujuća za Giovannija iz naše iduće priče. U šovu Nikad nije kasno bori se za prolazak u finale. To mu je jako važno jer želi uspjeti u glazbi. Zbog toga je spreman na sve, pa i na čari moderne tehnologije. Kako se snalazi u svijetu YouTube-a, Snapchata, Facebooka i drugih modernih čuda, otkriva Edita Miserić-Vrkljan. A to se mora promijeniti. Prije 15 godina, zahvaljujući YouTube-u, i Justin Bieber je od uličnog svirača došao do planetarne slave. Njegova pjesma Sorry ima preko 2 milijarde i 300 milijuna klikova. Rekorder je i dalje Gangnam Style s gotovo 3 milijarde. A preko 2 milijarde ima Bruno Mars, a u stopu ga prati Enrique Iglesias. Našem Giovanniju ne nedostaje samopouzdanja. A da sam imao profesionalne ljude koji stavljaju kao konkurenciji, imao bi 2 miliona više od njih svih zajedno. Zašto? Zato što me ljudi vole. Giovanni se zato uputio na besplatnu edukaciju Hrvatskog Telekoma za starije građane. Kroz ruke inženjera Mate Hercega iz Udruge za edukaciju građana prošlo je već 300-tinjak radoznalih seniora. Iskustva su različita. I naravno da tu bude i smiješnih i zanimljivih situacija od samog pitanja kad kaže uzmite miša, neki gledaju oko stola, koji miš, to, di, kako, ne znamo mi uopće šta je miš. Naš Giovanni bio je prepun pitanja. Kako podijeliti, sad već kad imate svoje slike i glazbu i ne znam, podijeliti prijateljima, pa i neprijateljima. Tako je. Što je uopće YouTube? To je jedna stranica na internetu gdje možemo gledati i slušati video zapise. A da bi Giovannijevi video zapisi bili dostupni svima, Mate mu je otvorio YouTube kanal. I evo, znači od danas praktički vaš video može vidjeti cijeli svijet. Dovoljno je reći na YouTube-u pisati Giovanni Furlan. Bravo, Mate. Izbacit će vašu pjesmu. Dao mi je priliku da se osvježim svoje znanje i da stanem ponovo u red sa ovom mladom generacijom. I ne samo to, Giovanni se upoznao i sa zadnjim krikom tehnologije, aplikacijom Snapchat. Ko John Lennon, to mi paše. Evo ga. Ili možda Snoop Dogg. Mrnjao, odlično. Josipa Lisac? Ne, jedan je Giovanni i sada je spreman na sve izazove modernog doba. A valjda je to tako trebalo biti da sad to dođe baš ove godine. Da pokaže da sam ja sad u najboljim godinama i da sam, kako veli moja pjesma, najbolji.